India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Jingtep dan Burom Yakamet bedangsa jong Myntri Barim ke Jylla ubak J.Dringwell Rymbai ubelalongru ulampang Barim jong ke ying dorbar tauan ke Jylla. Latep dan Burom henne ke Sngi sajan ke arpulai trik uyayong arhajar arpuar bat lalek dan Burom da ke sorkar Jylla hamadan he stadium maulai put mauri ha ke por shibuji shteng nok pai Sngi. Nakaliang USP ke East Khasi Hills District ubak S Nong Tenger ulayathu biki pulit penyat kali ke Nong Bak Shillong la pentre kam mi ke jingkhang kali banyat haki kat tu kat ni ki surok hamaulai. Kum tau USP ula kerpat ya barok ban penyeng yaki kali hakite ki jaka belabatai. Nakaliang jong ka sorkar Meghalaya ke la penbena lai Sngi kum ka Sngi ke jingyam briu ha ke Jylla nedo arpuai trik hado arpulai trik uyayong arhajar arpuar. J.Dringwell Rymbai ubla longteng Myntri Rangbah Barim jong ke Jylla Meghalaya ula klat no hak arpuai trik mentau benai hayeng sa jong hamaulai maudat beki dong nong patau Shillong hakerta ke ba prapu prasnem uniu Rangbah ula ie syadianya ikurim ikong pekemen patau bat sangut ki khun bat nalor ki ksiu ubah Rymbai kum unong yalam banong mi khmat ki patba ula bat bon teli ki kerdan hak sorkar Meghalaya ula longru Myntri sorkar lebon snem berkum Myntri Rangbah ke Jylla nado khat santrik ujeliu arhajar hendreu hado shipautrik ulber arhajar nyo uba Rymbai longru MLA ke jirang nado ke snem khat kendai spa prapupra hado snem arhajar khat lai kum unong yalam bat Myntri Rangbah ke Jylla uba Rymbai uyo ya ke Burom kum ubriu ubayat bat sngap lang ya karai jong barok hakarukam trekam lagadai hapok ke kinhun Myntri jong bat ke sorkar sinrop hi barok kawai hakapor buyalam ya ke sorkar kongres hakani ke Jylla. In his death and passing, we have lost one of the outstanding leaders of our state. His contributions towards the development and progress of the state, a renowned personality and able statesman, and a leader of the people. Late Shri J.Dringwell served the people.